Pampanga, Pampanga, I'm coming home. Piyesta ng akong niruking nga pali. Miliwa ko sa labat, kalupa na po ning banggit ko, ketang milabas sa daki ng kikatang programa ng din. Ing pisabyan tao po ngeni ing anniversary na po ning the one, the only DWRW 95.1. Pila na pong banwa, value po, 29 years na po ing DWRW 95.1. And syempre, mag-celebrate la po ne, karingking special okasyon na ini, and datin lang pakabog at malbe kayo para abaloye. Iyan po ingidake na kikatamong yeni, ni kikatamong malagong bisita na ya pong kikatamong yaing ba? Assistant Vice President, Operations Head, and value po, Aldodo mag-onboard pa ini, i-DJ Tyra, Imam Ninya Carla Bitog. Maya Peldo po kaya kayo. Maya Ma'am pa Nina. ugto kaya ka. Yes. Pati, Jhoedie. Ay naman, kaswelo. Wala Diba? matuna ko naman RW. Di mo na ako mong metong karetang pa-intro mo kang programa, DJ Tyra. Sige. It has been, pilanang banwa? 25 years since I started. Mo na, ne. So, sample po, kunwari po, makaramdam po kung kiradyo Thank God it's a great day. This is your Countryside Radio, RW 95.1 FM, and you've got your friendship Tyralicious joining you all the way till 12 noon, only here on RW 95.1 FM, and you're listening to Music Babay. And your ear in Nanu pata. Yes, And, sa CLTV. Yes, maswelo kami kaya beda ka, Ma'am Nina. Pero kenda kining kikatamang programa kayong parte na kayo ni ne, kareng ega na ganang bisita, mi didinan milang maya pa oras, bakit ang i-greet, i-shout out, batian, ding ega na ganang buring batian, ne. Kasi po taas sa gananda ka, kim palengki Bulawon, bayong palengki San Fernando, king Nonos, king CBTL, king Pancake House sa benda. DJ Tyra, pakaramdaman da karubuwal doldo. O tiyan mo na kayo man ragu sinataot kay CLTV. Kamagana, kakaluguran, din kay kang loyal viewers, sana ala kang akalingwan, go ahead, kin kaya ang shoutout. Okay, in general, tana mo po na kasi po tapin natin kung akalingwas. Siyempre mo muna, shoutout po kareng kaya may puking RW 95.1 FM nangeni kasalungsungan pong mag-prepare kami para po kareng kaya katamo pong upcoming events. And later on, we'll delve into the details. Kay Batre pong, of course, kapamilyami po, Mendoza, Vitog Clan, ning pong Bakulod, at ning Lubao. Yan. At syempre, shout out din sa lahat ng mga listeners po ng RW because we have also shared yung Facebook Live ng CLTV 36 Thank you. sa RW 95.1 FM. Maya paugto po kay Kongan. Syempre, karangyan ganaganang akayan tabi na po ng RW along through 29 years. Yes. Kalwata panahon, reng government, non-government agencies, rengay ganaganang meging kapartner tamo po. Maya paugto po kay kayo at pasalamat na kami po in advance. Uling pong misadsad kami, ken 29 years, uli na po ning kaya kayo pong suporta king kaya kayong Countryside Radio or W 95.1 FM. Aintindyan ko nang ini, o general yung kayang pa-shoutout. Kasi nung tunggal na kayo, manibatan niyang 29 years Yes. mumuna ng banwa. Pota, Adwanan Domingo, ela pa puro mayayari, ring pa-shoutout na pong DJ Tyra. DJ Tyra, 29 years, and you've been with DWRW 95.1 King 25 years, ne? Yes, 25 years. Okay. Kumusta ya? King 25 years pa mo na atsuka. Okay. Mag-start ko after graduation. So, I graduated Mass Communications from St. School, Manila. Itutunan niya ako in-expect na I'll land a job king kurso na ayari tamo po king Pampanga. It's because the typical ideal kay thinking tamo kanta fresh grad dapat Manila ko Manila, dakal kay ka rin, opportunity ka rin, nara. Lakwas na, may sanin na ako for 4 years na karin ko. But
I was surprised. Anyang mag-start na ako megobra, and of course, pasalamatan kaya po yung Laos Group of Companies, uling ating pong broadcast outfit. Kaya po, kikikatang Ay, probinsya. Nuno ka rin, ikatamo pong communication graduates, mass communication students, pamikatagon tamo po, banta, kahit tayo kikatamong profesyon, ne? Eta na kailangang lumawot. And I began to appreciate countryside living kasi mas manawa imbe keniking Pampanga. Wow. At in traffic pero lesser in traffic. Ne? At saka mas manyaman itang pakiramdam na limaw at suka keniking Ciudad San Fernando. And then, muli ka kimpo balea-baleyo sa countryside and all. As na kanyaman yung pakiramdam. Okay. And, balo mo, kintutunan yan na DJ Tyra ne. Pakiramdaman, wala na akong banukat. Pakiramdaman da aking radyo. And then, anyang meging party na ako naman ng CLTV 36, anyang mumuna akong mukyat ne. Correct me if I'm wrong, ketang opisina yo kanita, ketang gulot na ning Tyre City. Yes. Ne, Karin, sabi ko, o ini pala yung RW 95.1. Pwede mong i-share detang memories mo ketang opisina yo kanita, ketang kagulutan na ng Tyre City. Yung tutunan niyan, itang office kan Tyre City, that is already the second office. Kadwanita. Kadwanita. Kaya ating minunang office, tang dating, I'm not quite sure if it's Savior Bank before, na king San Fernando yan naman, until milipat siya karin ako miras. Okay. So, marakal memories ka rin kasi karin ko mag-start, may kabalo, all about broadcast. Siyempre, you're a neophyte, talakang, well, you have the knowledge when it comes to communications and all. Pero, aliwa po itang actual exposure mo, king radyo. And itutunan niya mag-start ko as production assistant. And then, Sir Perry, ka magsilbing production assistant ka mo. Kailangan, maramdam ka kay radyo. Ay, Diyos ko, may galgala na ako, rugutod kanya. Kasi, malamarini ako kanita. And feeling ko as nang kasakiting obra na ni Meto nga DJ because you need to be spontaneous. Dapat marakal ka balo, dapat marakal ka share. Kareng tao. But then, Boss Perry gave me the chance. Ana, Ali, ka pwedeng makanyang kamo. Let's try. Edita, mag-start na. Ay, Diyos ko rogo. Balo mo itang bayo ko mag-board king kakong program, it would take me 1 hour to really to compose yourself. Yes, tang butterflies in your stomach, palakwang ko pa dito. Within 1 hour. As in, makanta ka nervyos. But then, you'll get the hang of it. Akasanayan mo na. Akasanayan ko na. Hanggang king, mag-enjoy na ako. And then, lakas na kami, music lover kami yan eh. Anyapin, we enjoy what we do. Yes. Manya maging pakiramdam itang burimeng gagawan mo. You'll go, you are willing to do a lot. Even beyond ketang expected keka. Patse burimeng gagawan mo. Okay. And speaking of, you are doing more, ne? Kingkehang gagawan, DJ Tyra. Totoo bang ing pamitalakad na ning istasyon ni makarikilya king pamangailangan anyang panahon na ning pinatubo? Yes. At at the same time, kaya na nita bakit ang siyempre, saya ang pontula, karing kaya katamong kaprobinsya, kaya karing kapampangan kanita? Ang tutunan niya na Papi Jhoedie, kaya katamong late chairman, Mr. Levy P. Laos, kaya sobra na pong lugod, kaya katamo pong probinsya, kaya katamo pong Ciudad San Fernando, ya po ang may kasikanlub na itik doon po yung RW. RW was born because of love, LPL's love for the countryside. Ninuwari, maglakas luma na mag-invest during uncertainties. Biro-biro. Biro. Ano pinana kasing Sir LPL kanta, although ala ko pa, ako yung tuda na mo rin, boss. Kailangan natin tang itik dong major na pwedeng pikwanan informasyon karasking lahar. Kasi mikbong na yung pinatubukan nito way back in 1995. Ne? So, itang pamagragasaning lahar, kailangan ma-inform na rin tao. Taga-Bacolod ka. Pareho ka tang taga-Bacolod. So, we know the feeling. So, that was the time. Anyapin niya ako, hanggang ngayon tatangalan mi po, Sir LPL. Uling mi bay chaying RW, uli na ning kasangkanan na ita. So, 1995 it started.
And the rest is history. Wow. And kasi kanitang panahon na ito, bala mo, limited mo in impormasyon. Karetang Miki Radio. Yes. Miki breaker, two-way radio kanitan eh. And syempre, karinda pa mo po, bala mo, share kareng memalen. And nung atinta mong radyo, makatutok lang mo ka rin, any time of the day, na anong maning malyari, makasawp ya, yung istasyon, bakit ang ma-inform, makapag-prepare kung na anong maning malyari, and then the rest is history, hanapin Yes. DJ Tyra, and then karen tutoking banwa, mi labas sa pinatubo, ne? Miyayani wa pang kalamidad, yung milyari, albog, makayantabi po yung RW, and pauli na po niyan ang poparetang patiktig ng miyaliwang musika. Yung RW, balo yu po ba? Dakalyang Ikwang Awards. Can you share detang making milestones sa ng RW 95.1 DJ Tyra? Yes, so mitik doy yung RW 1995. And then, karas nitang year 2007, may invitation for KBP Golden Dove Awards. Sabi ko, maluwat na yung RW pero aliya pa may recognize. Sabi ko, ito mo mismong kagiwa ng Sir LPL, tinikdo na ini, ating kasangkanan, mabayit na kasangkanan, at mitik doya. So, makanyang tayang sibukan. Talagang lakasan loob tamo pong, bala mo mag-defend ka yan mag-defense ka. Wow. O diba, o kaslim ko pakyan. O yan. That was King Tar City. Makanyang ko po figure na mag-start ko RW. Baso ko palaki na eh. Itang Dantes. Itang waka-white, alwaya ko yan. Pwede. Yan. Kaya be po kayong picture ito na ito pong mag-hone mo naman po Kenny aside kang Boss Perry. DJ Anna, itang nandin po. Na malago na kasipin ko. So, also, I'd like to say thank you to her kasi metong niya ka rin maging instrumento, banta. Nung nanuman ni Dramdaman da kaya kami ngeni, ila po rin mituro po kaya kami. So, so 2007, mag-try tamo. Lakasan loob. O tate tamo subukan, mali tamo, kwatayen eh. And then, so, nina, muntata na kanyang Ken, mag-attend na. And then we were hailed as the 16th KBP Golden Dove Awards Best FM Station po. Aliwa mo po kin Pampanga. Nune, buong Pilipinas. Makantaya po katindi. At ren kalaban tamo po, alila mo po provincial. Nune, Manila stations even. Anyapin po, as na kaya pong kasaya, anyang may award po kaya katamo ita. It's because ganaganang sakripisyong megawa, anyang kasakitan, serbisyo, at itang lugod ng Sir LPL, karin may payoff. Wow. Tampa magkilala king saup na ning RW king community. Wow. Dalawa mo ito, karami yung alabasan na banwa, miyaliwala pang awards sa MOKBP, may dangalan, kaya pong gagawa na po ng RW 95.1, king kayakatamo community. And, bali bang king karelang 29th anniversary. Atin la pong luluto, malapit at siguradong mag-enjoy kayo. Uling kim pa magbalik mi, pisabyan mi naman pong DJ Tyra. Itang karelang Anibersaya. Kaya eko po mama ko, magbalik kahapoy kayong programang Nanu pata. Kenny na ka.